Juan Jomo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlodoa tengok diri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpa. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahanan. Bersodit mo kita. Asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Melte. Bage sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Matius bindu sada soh ayat 6, dekat ayat 16 soh ayat 20 sada. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pewalu belaskan si mendok. Asa ulangi betoh de bapuasa kene. Asa pelin bapan dene si soteridah idi ukum metosa. Ai iida ngo sini ulakan dene. Si so ni betoh dene, nai iureken mo upah bain dene. Ale karina dengan sada kepercayaan. Mengikutkan perkembangan teknologi informasi dekat komunikasi bagian darien. Rohmo sada kecemalan simbaru. Imo flexing. Manang pe melte. Arnia melte ianggap pantang janah meroha. Tapi bagian dari malah gabedalan lako peteridahkan ise aku. Mbue kala yakin makin bue like sini dapat. Makin hebat janah terberita dirina. Melte, oda pelin kemewahan sambing, tapi terenget pertendin. Kritik Yesus taba peragamaan, memere cudekah, mertengiang deket merpuasa, bui i simpulkan ibas dua kata jopo. Imo pulang melte. Peragama dekat pertendin, oda ngolako iel teken. Ise lemo mengeltekkan pertendian nah, yang go dapetan upahna. Imo pemojin ketan jelma. Tapi ia kembalangan pemojin si roh ituhan nai. Balikna, mula meragama iulakan ulang lot betohan. Si mengulakan dapetan pemojin dekat bales ituhan nai. Karena meragama si bagidi iulakan dekat burju, janah oda mermaksud menulusi pemojin i dengan jelmanai. Baku nengo, terenget peragaman ta? Entape kita mengulakan peragaman ta? Asa naing pejengjengkan pertendin si tuhu? Atau pe asa terberita sambing dirinta? Jaga-jaga mo fenomena flexing en. Mula like si kita dapat gue. Kita boy merasa bangga dekat karina peragaman ta. Tapi mula like odam boy kita meranggapan peragaman ta sia-sia atau pe kurang dapetan pasu-pasu. Bersodip mo kita. Tuhan ajari mo kami lako memuji dekat menembahko, dekat ukur bersih asa pemujin nami. Pejengjengkan geluh pertendin nami. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkite keni kita karinana, go terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan mo banta. Shalom.